ये भगवद गीता सतम अध्याय श्री भगवान वनान पतोलाकन कृष्ण भगवान वनान गाव हे अर्जन में कुन मन वार कंथाव वनैबो वंचयुगस मंज सनिथ रोज बुछुस बल ईश्वरी सस सुई रहेसी बोझ वनैबो पूर पठिन वंतनो ज्ञान जनित वार सपदी सारी चीजान करान सासन मनुष्यन मंजा खा जान यतन त्यामिनिश बात निक सेठा जान कि मन योगी यन्नंदर अखर आखा छुई छुजानान म्योन तो वातान में निश सुई बोझ अर्जन पृथ्वी बे अगन जल आकाश मन बुद्धि वायु ये निर्मल ये मन सुत बे अहंकार यम बोझ प्रकृत बगृत सर मेनी ये प्रकृत में अपरा बोझ अर्जन परा प्रकृत में यस थाउच तथ कन करांदारन छु सोरी युस ये संसार छु म्योनि जीव रूप चंतंते सुईसार ये प्रकृत में यस दैरूप अर्जन छुभूतन प्राणियन हुंद मूल कारण तुछुस बे सारे जगतुक मूल आधार करान छुस पान बे वथ पत समहार जगत सोरे में मंज रोजित छुयत पट छुतरित मक्त अर्जन मालियत पट में रुस बे कांति दस छाबोज अर्जन जबरदस्त कामे रुस छा जागी अंदर वन जलस मंज छुस ये अर्जन रसब आसन प्रकाश छुस जूनी सिरियस मंज ये प्रजलन शब्द आकाश से वेदन अंदर वम परशुत छुस परशन मंज करित कुम पवित्र गंध बुछुस पृथ्वी अंदर बोझ तुछुस अग्नस अंदर बोतीज तैसोज बुछुस जीवन अंदर जूतीज वानी छे तपसी यम ते मन
manz tap bă panai Sanatan mul karan chus bă zivan chö bă diman yim timan bod chus bă arzan bă chus natizmanan Tiz poz să thau can Vare arzan țeath viet roz Băcius bal pan balvanan Andar sui nakayat Kamna naira kaçuy Darım ankul çus Zivan andar kam suvasan Şastır yat çikararam Satogan Malshiniran Bav Yim Yim Razogan Beitamogan Maltikam Kam Sızantim Bav Sări Miani Săci Teman Manz Çosna Bunai Temme Manzci Yes, samsar which gatan muhit chukit put Gwanantren Bav vapdan tim lagan tut Gëtsit at ragdishas Kan zanan yi ayvinush Yimauthut kan manan Gwanantren zalukik Titsye maya serthachai Krut zanin kyuthva paya Karanyam thapche myenis Pajikam lasti mayut Bastaran maya yesidras Ye man maya ye khut mut Gyan asan asur bhavav Ye man kurmut Vaidifan vakarmi Yam manush Yats mud anzan bozdim Zate chin myon gyan daran Vaidam asan ye mau karimit karam jan te mayot basche myonui jandaran te man soryam puza karan meyam chandan puzikin Yam swaran me chijani myon arzan jandarant sandan Yam panun yete swakt kalyan pathar pya mut dukhi anzan bekas karan chim Puzayam asan bebas Ye man manz boz gyani pran myoni Khsit sai nanchi bakhtyan jan myoni Mis paz rukchu bakhti bav as
basan amis chus tot bui meti tot basan Vakhti sari vatyam chiyam parushijan magar gyani chu atam myon razlan chu gyani man budi king lin gomut memaz asan yo hoy imdam chomut Setha dwar lab mahatam Suyut zan zanam darit setha Akras chuvatan chutas basan tavapay Vasudev bhai tanu gyani yetis Sori pazar bhai Ye man asan chigamut Vad pareshan Prakrit king kamnaye pan havan Karan puja chitim tim Devatahan karan yim te man pur kamnayan Vakhti yus karan puja chu devas baran yus pasyamis chi devatahas shada asan yeman yas devatas karan shre dasithar chus pan taimisans Yethis parshas yemis asan shada chay chu asan purpatin puji manzlai mevun mut ye pakan yatpyat vakhti yus ye asan kamna tas ke banan chus Yethan parshan yeke cha phal chu melan zboz ar zante man tathnash sapdan karan puz yimchi divan dev deshan me puzan yimenish tim chevatan Chus yod satset anandi aznuma navatan yor yendere naymanza budihin yimte man arzan chubasan sherira manshi sindi pach chus budaran Khadit cham yag maya panthavan tavaikin chusn saryan nun basan me kyatva chambudihin chamn zanan timan basan maran chus zanam daran Zanak yimche vunkyan patgamtiyam yaman bro unchuyun zan
जानक बसरी तिम यमिस श्रद्धाते छन भक्ति ते छन जान सुछुन हर गिज है कान जानित में अनजान जन छु क्या अथ मूल कारण छु स्वख दुख आदि द्वंद बावर दारन यो होय द्वंद बामुछु बाव दालान तवैरो जानचे सरी जीव अनजान मगर आसान छियम निकोकार अर्जन ये मन आसान छु गुमुत नाश पापन ये मन राग दीशस दूर आसान ते मन पर शंचु निश्चय मिंच पूजान बेयम में शरण रोजित नीति याचान्यम बुज्र मृत्यु निश्च मुक्ति करम क्या गाउते मई अखर जानन अध्यात्म कथमनौ ब्रह्म क्या छु आसान क्या आदि दिव्य अद्भुत क्या गव आदि योग क्या छु अर्जन वार कंथव चिजानान सरिसे म्योनुई स्वरूप्यम सवापर वै वासुदेवै लबांछिम यथ वच श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद तो ब्रह्म विद्या योग शास्त्र किस श्री कृष्ण अर्जुनिस संवादस अंदर ज्ञान विज्ञान योग नाविच सत्यम अध्यान हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।